Thandela yo bveledza mudagasi ndi ya u tou thoma ya lushaka lwonolu fhano dzhangoni ḽa Afrika. Iḽi ḽimaga ḽi na zwivhoni zwa zwigidi zwa ḓana furathi zwine zwa khou ḓo shuma u bveledza mudagasi. Musi Thandela i tshi khunyelela i ḓo kona u bveledza mudagasi wo kunaho wa megawatts dza zwigidi zwa ḓa ina.Vha nga ṅwaha, kati na kona u shumiswa nga miḓi ine ya lingana zwigidi zwa ḓa mbili na fumi. We are really taking our infrastructure play very seriously, our energy investment very seriously, and we are attracting more and more investors. Limaga ḽeneli a ḽi kule na thandela dza mudagasi dza solar dzine dza vha hone vhuponi honohu dzine dza vha dza yaspa kati na lisedi. When we come to open it in 2024, where it will generate 100 megawatts of energy, almost base load energy, which will be available on a 17-hour basis, according to their contracts with Eskom. Musi ḽo ḓiralo vhashumi vha limaga iḽi vho ita zwa migwalabo nda limaga ḽeneli hone vha khou amba uri vha khou holelwa miholo ya fhasi. The redstone, they are underpaying us. Presently, the labor rate is 44 rand, but here at Redstone, we are getting 30 rand a labor per hour. So as workers, we thought that this could only work for us when we sit down, because we tried to talk with them several times, but they never came back to us. They never came to us so that we can sit down and negotiate this thing. Nga murahu musi vhono khunyeledza u tshimbila vha tshi lavhelesa limaga iḽi, President vho ḓo amba na vhashumi vhenevha he vha ri Thandela i ya randa dza biḽioni dza fumbili i khou itiwa nga tshikolodo. Vha ri vhashumi na vhatholi kha vha dzule fhasi vha tandulule zwililo zwavho. Thandela ya randa dza biḽioni dza fumbili ndi tshipiḓa tsha dziṅwe thandela dza fuṱahimbili dza u bveledza mudagasi wa solar dzo itelwa u fhelisa khaedu ya mudagasi ine ya vha hone kha ḽino shango.